na makibo ne methi tumaitula mutoke wa ene mayazia le uithi tu inenga to kama kibo inenga to kimanda no wandu wala methi tumainengwa na mbado ekambesa isu ekale uzwa moli ona mbesa ile ya inwa jamii aya wana kungi ando mayotangazi wole uoka ando meta bwe kimanda no Bone kwa jia nibisa wa matienyi au kunondo kwithite kwithite wa kuile amandekana kitwike nanza lakini ole watwa uyo bikia ndo bikia enendi na no gezi mwana no kwitha ne yakwatekana na peke ndo kingicha nende twe yakwatekana moyi yes lakini amazima mayozo matambia wa miambani no wosietambia Ese obuna nane daga weda kana nike na mazizi nizia muthemba ta uyu nimekwitha maiketa kwikia ndo mbesa nike na mathowe mbule kone kwa jia ni mailo kunekilengeta mbiyo twa molyo kuya ndugeza usema na kibo wa miambani kweli yes mama sasa ni tu maloge toka mande tuenda hizo zemba na ne muto no di mwendeto eta wacho sikilonzo muto no gila mwendeto wakamolonzela mukamona nwatia kolonza ona ndegwenda bagero baka kalonzo sio ndende ero jauske bindia mbinda asana wezikiza mwani ananitu tenoa maasa chana Athiani jenetra waboni muthenya wa kwaila. God bless you. I wish you all the best. Have a nice Kaone TBT onaendo azele hapa ichwe cha muthenya arakuwa yitu bale tumelege ndio mukamba munjanja tupata munona kumbaka kesho hapa na TBT ejina yako kumndwambe amena mazi hapo sawa ndio mukamba munjanja chuo cha muthenya bendo mende ya mundu maundu mathuku na uthuku imethe ya nemo ni mukamba waisie mundu agendonge abutwe agethe abutiwe newe kana matanesie mukamba isie nzokolo ya mukisie mwene athinze ndume ani moka masya menda nguku